Regime change in Iran. At an Air Force base. Yes, twizera ko meze neza mu bice bitandukanye. Iyi ni Zoom TV 24 y'amakuru ashyushye, nitwe tuyabagezaho mbere. Abo n'abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfiriye mu mirwano cyangwa se mu bitero bagabweho na leta n'igihugu cya Iran. Amerika rero ikaba yakiriye imirambo y'abasirikari batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciwe ku birindiro byayo biri muri Kuwait. Akaba rero ari imirambo yakiriwe kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Perezida w'iki gihugu Donald Trump ari kumwe n'umugore we Melania Trump nibo bagiye kwakira iyo mirambo cyangwa se iyo mibiri y'abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuhango wabereye ku birindiro bya Dover Air Force Base. Ni ibirindiro rero bikomeye by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bitabiriye umuhango kandi harimo na Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance. Bari bagiye mu guha icyubahiro abasirikari. Bariya ni abasirikari batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye mu gitero cy'indege cya drone cyagabwe kuri Iran hari ku ya mbere Werurwe 2026 ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye muri Kuwait. Icyo gihe Iran murabyibuka ko yarashe muri Kuwait yihorera ku bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari kuyigabaho guhera ku itariki ya 26 Gashyantare 2026. Icyo gihe rero batandatu bishwe n'ibi bitero bari muri batayo y'103 bari bashinzwe gutanga ibikoresho n'ibindi nkenerwa ku ngabo za Amerika hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati. Mu mazina asomwa cyane harimo Sergeant Declan Cody w'imyaka 20, akabamo na Captain Cody Clark w'imyaka 35 na Major Jeffrey Aubrey akaba ari Chief Warrant wa Officer wa gatatu Robert Maslan na Sergeant Nicole Amon. Bose rero bakaba bariciwe muri ibyo bitero. Hagati aho intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel byashoje kuri Iran irakomeje ndetse irakomeye cyane, aho amakuru menshi agenda agaragaza ko umubare wamamaze kuyisigamo ubuzima ugenda wiyongera. Reka gatoya tunyure mu mibare ibitangazamakuru biri kugenda bigarukaho yabamaze kugwa muri iyi ntambara. Byinshi mu bitangazamakuru biri kugaragaza ko kugeza mu ntangiriro za Werurwe 2023 amakuru ava mu nzego z'ubuzima cyane cyane mu bitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga, isomye za Al Jazeera, ugasoma za Fox News, ugasoma za BBC, yerekana ko imibare y'abamaze gupfa muri iyi ntambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri Iran yewe igenda yiyongera ndetse cyane. Kuri ibitero Donald Trump yashoje kuri Iran afatanyije n'igihugu cya Israel, imibare yamaze gupfa biragaragara ko igihugu cya Iran ari cyo cyihariye imibare minini y'abamaze guhitanwa n'ibi bitero. Iran imaze kugira umubare munini w'abapfuye bitewe n'ibitero by'indege bya Amerika na Israel kuri operation bise Epic Fury. Abapfuye rero mu gihugu cya Iran bari hagati y'igihumbi 230 ndetse n'igihumbi 332. Muri bo hakaba harimo abasivile barenga 180 biciwe muri cya gitero cyagabwe ku ishuri ry'abakobwa. Benshi murabyibuka igitero cy'igitangira nibo mubare mwinshi wahise upfa ko kanya 180 ndetse bigitangira abayobozi bakuru ba Iran nabo biciwe muri iki gitero. Kugeza ubu muri Iran hari kubarurwa abantu bagera ku 4700 bakomeretse. Rero muri Iran uretse abo bakomeretse abandi benshi bakaba bafite n'ubwoba bw'uko ibitero bikomeye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki gihugu bishobora gukomeza kongera umubare n'ibyago by'abari guhitanwa n'ibi bitero. Ntabwo ari muri Iran gusa kuko na Israel nayo yibasiwe bikomeye n'ibitero by'imbunda za rutura na za misiri ndetse na za drone byoherezwa na Iran n'indi mitwe ishyigikiye Iran nk'umutwe wa Hezbollah mu kwihimura kuri iki gihugu cya Israel cyihaye gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni abasirikari yari amafatara arenze n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfiriye muri kiriya gitero Iran yagabye. Israel rero nayo imaze gutakaza abantu benshi cyane kuko nubwo imibare itavugwa neza, Israel yo bibarwa ko imaze gutakaza abantu 13 b'abasivile n'umusirikare umwe. Gusa ibitangazamakuru mpuzamahanga byo bikunze kuvuga ko imibare itangazwa n'igihugu cya Israel ndetse
na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko baguye muri iyi ntambara ibahanganishije na Iran. Imibare baba Israeli na Amerika bavuga ngo atariyo, kuko kuri Iran bo bavuga ko bitumvikana uburyo muri Iran hamaze gupfa abantu bangana kuri yamaze mu bihugu Iran igenda irasamo, ngo hakaba hamaze gupfa abantu 11 gusa bo muri Israeli. Icyakora ngo abakomeretse bo bararenga 600. Muri Amerika abamaze gupfa ni ba basirikare 6 bemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko iki gihugu cya Iran kitararasa na rimwe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamaze gupfa rero ni bari abasirikari Iran yiciye muri Kuwait, mu gihe kandi Amerika ibarura nanone abandi basirikari bakomeretse bagera kuri 20 muri Lebanon. Ubwo abapfuye bo bararenga hafi 394 bitewe n'ibitero bya Israel byibasira imitwe ya Hezbollah muri kariya gace. Hezbollah n'umutwe ufatanya mu buryo bweruye n'igihugu cya Iran mu kwivuna umwanzi wabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Benshi rero bakomeje kwibaza ati ninde uri gutsindwa cyane muri iyi ntambara. Impuguke mu ntambara, impuguke mu mibanire y'ibihugu ndetse n'isi bagenda bakora isesengura ritandukanye ku bijyanye n'abantu n'ibikorwa remezo. Biragaragara ko Iran ariyo iri gutsindwa cyane, aho imibare y'abantu bayo bapfuye ikubye inshuro zirenga hafi 100 y'abo muri Amerika na Israel bose hamwe. Kandi bikavugwa ko ibitero bya Amerika na Israel byibasiye cyane inganda za kirimbuzi cyangwa se nuclear site ya Iran n'ibigo by'ingabo n'ubuyobozi kuri bwa Iran. Ibituma rero igihugu kidafite bisiga igihugu cya Iran mbese cyarashegeshwe ku buryo bukomeye. Naho ku bijyanye n'ubuyobozi, Iran nayo bivugwa ko iri gutsindwa ku bijyanye n'urupapuro, kuko Iran yatakaje abayobozi bayo b'imena mu minsi mike cyane, ibintu bishobora no gutuma ubutegetsi bwayo busenyuka. Nubwo Iran muri iyi ntambara iri kugaragaza kwihagararaho gukomeye ndetse no kugaragaza ko muri iyi ntambara igishikamye, wa mutwe uhambaye wo muri Iran ushinzwe kurwana intambara nk'izi ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu uherutse gutangaza ko Iran ifite izindi mbaraga n'akanyabugabo gakomeye ku buryo ishobora kurwana amezi 6 yose itaruhuka ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasesenguzi ariko bagaragaza ko nubwo Iran yerekanye ko ishobora kurasa mu mijyi ya Israel no ku birindiro bya Amerika mu karere n'ahandi, bemeza ko Amerika na Israel bifite imbaraga z'ikoranabuhanga n'ikirere zisumba kure iza Iran, bigatuma rero Iran ihura n'akaga gakomeye kurusha abanzi bayo. Gusa hari ababuriye ko iyi ntambara ishobora guteza akavuyo gakomeye mu burasirazuba bwo hagati n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli ku isi yose. Abandi bakagaragaza ko kuba iki gihugu cya Iran kuva nyuma yaho umuyobozi wayo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei yishwe ndetse n'abandi bahoze ari ba perezida ba Iran bakicwa n'abayobozi bakuru b'ingabo bakicwa, byarakaje Iran cyane ndetse ikajya mu ngamba zo kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku bindi bihugu byose ngo bizagira akayihayiho ko gushaka gufasha iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Iran yabisezeranyije ko izabirasaho. Mu masaha ashize habayeho igisano no guterana amagambo hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuganaga na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza murabyibuka ko Ubwongereza intambara igitangira bwanze guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirindiro uburenganzira ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu Bwongereza kugira ngo Amerika ibikoreshe irasa. Ubu rero Ubwongereza burasa nkaho bwari bwisubiyeho buvuga buti nyaboneka mufate ibi birindiro murebe ukuntu mwakwirwanaho, ariko Trump abakurira inzira ku murima. Mu magambo yo kwishongora yabwiye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'Ubwongereza ko rwose ngo biteye isoni kuba Ubwongereza buje mu ntambara mu gihe nyamara ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Amerika ya Donald Trump iyi ntambara yarangije kuyitsinda. Avuga ko rwose ngo bakererewe ku buryo hari naho yagezeho Donald Trump akabwira minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ko ubufasha bwabo kuri inshuro budakenewe. Hari ababikurikirana nabo bavuga ko kuba Ubwongereza bwaranze gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mizo ya mbere bishobora kuzabyara umwuka mubi yaba mu bigendanye na politike ndetse n'imibanire hagati y'ibihugu byombi.
no kubitega amaso. Gusa iyi ntambara ni intambara bigaragara ko izangiza byinshi, yaba mu bikorwa remezo, ariko cyane cyane kwangiza no gushegesha cyane cyane ikiremwa muntu, cyane cyane ko iyi ntambara iri kuba hari guturizwa amabombe yaremereye cyane, za misile ziri kuritagura ibikorwa remezo, imiturirwa n'inyubako zirimo abantu, ku buryo uretse muri Iran, muri Israel naho niko biri kugenda. Abantu benshi baragaragaza ko ni intambara izazana akaga ku kiremwa muntu, nubwo ibi bihugu nyine bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bikomeye byo bigaragaza ko biri kurwana ku ishema n'icyubahiro cyabyo. Ni akawa mugani ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Irinde Zoom TV 24, amakuru yose agezweho nitwe tuyabaha bwa mbere. Aha muri aya mashusho mubona ni mu bice Iran yari iri kurasamo, cyane cyane niba nibuka neza ni muri Dubai. Ubwo rero intambara ikaba ikomeye kandi ikomeje, natwe tuzajya tugenda tuyibakurikiranira. Uturakanda subscribe nako kamenyetso kandi subscribe kugira ngo utazacikwana na episode buri munsi w'intambara. Buri munsi uko bwakeye tuzajya tubabwira uko bwakeye n'icyerekezo cy'iyi ntambara. Nge nitwa Didas Niyibizi. Bye.